Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura MZDAG, Mjdak-Unicef Timor-Leste lança programa Kampanha Participação Cívica para Foinsa'E Sira. Programa Kampanha Participação Cívica ne realiza em Mubara Room Timor Plaza terça-feira, Loron Ronolo Recinhito, Fulão Agosto Tinane. Ministro Nelo Isaac Sarmento Hateten, e o programa Kampanha o em Loron foca liba com os direitos do labarik feita siranian, o insama que Sira bela foti decisão liga o assunto de igualdade de gênero. Tan badala barak, e a sociedade ema labarik feita hanesam buat ida nebema klahi valor, mas be kita halua kata futuro nação ida ne precisa mostrar envolvimento e a qualquer atividade. Hoje, ida muito bem, atufou conhecimento dia habitual, quando vai toda a preocupação de liu para jovem. Da kuliah para jovem net para que teres me oi da kuliah específico itu quando vai pensar labarik feito Sira, é direito e a fonte de decisão. O eloro da kuliah sobre igualdade de gênero. Nabi dalam rumah kita hari labarik feito Sira, essa buat kita ia kita di sociedade itu. Mas bem inteligente, futuro nacionalnya precisamos labarik feito Sira. Tambah Sira orang baru, si saímos a essa geração continuador para qualquer decisões, qualquer atividade cívica deveria acontecer em integração. Mulai dari tambah honi ministério, how quer susi banheira com a sai secretário de Estado, sobre o desporto, tidak boleh. Depois filha falei mais ministério, logo em dua militar. E atividades várias, nebei tahalo, bazom Sira, participação feita né mínima. Beliau participação feita Sira, somente mínima. E atividades. Saya tahu formação habilidade rumah kali. Kita diangkat ke Malaysia dulu. Veremos naik itu mana turun ke Fed. Minim terbatas. Então, saya dapat agora dari tahap ni, atau flow atenção. Ada missão advokasi ida mau registrasi soto. Nabi interesse kuliah konaba emprodamento bem. Agora o afeto ni, tem consideramos essa jovem Sira nabi. Ang meron si sai. Líder nacionalnya. Enquanto representante Unicef e Timor-Leste, Patrícia Di Giovanni Hateten, campanha idane hanesang oportunidade de akida, ato encoraja adolescente Sira, no Foinsa'E Sira e Timor-Leste liusi dinâmico no vibrante, ato participa ativo e aspecto hotu. No liusi campanha comunicação idane, hamutu MZDAG, e a confiança kata se continua retandala neve inovativo, no emocionante lutan, onde envolve Foinsa'E Sira e o processo forte de decisão nian. Bom dia. I'm truly honored to stand before you today as we launch the Adolescent Civil Participation Campaign. This 2-month campaign is an opportunity to encourage our dynamic and vibrant adolescents and young people to participate fully and effectively in all aspects of society in which they live. According to the recent census, which we've already heard from Manakala, 32% of the population in Timor-Leste is made up of adolescents and young people aged between 10 and 24 years, many of whom may become disillusioned when they are unable to get opportunities they need to progress to adulthood. In Timor-Leste, young people are often disproportionately affected by unemployment and underemployment. They are also pressured into violent activities, and for girls, many are coerced into early sexual activity. Despite the numerous challenges confronting this group, they are often absent from decisions on education, health, and employment that are made by decision makers on their behalf. In 2023, supported by the Ministry of Youth, Sports, Art and Culture and the Ministry of State Administration to conduct a consultation to understand the level of youth participation, and this is currently what is there in Timor-Leste. One of the findings is that youth civic engagement and participation in decision making is not strong within communities.
The consultation further revealed that many young people may not know that they have the right to participation in civic processes, while adults are still not open to accepting ideas coming from adolescents and young people. Honourable Ministers, I'm happy to share that this consultation report, together with the operational guidance on integrating girls' empowerment in activities with adolescents, has been finalised. These two documents will be handed over to you today with the confidence that these documents can help build the capacity of elected youth representatives and the chefes suko in civic processes. As UNICEF, we recognise and trust the power and potential of our young generation, and we look forward to more engagement in this demographic group at community level, school, national and even household. I'm also convinced that this segment of our population, you in the audience, Reportagem no Vai Magno, televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto. Atua tem informação atual dia clio. Kita haluha. Haneham botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.